Ovo je dobro. Kad u ovim vremenima može da se vidi da neko sankcioniše i osuđuje zlo. Znači Happy televiziju koja je nacionalistička, odnosno teroristička organizacija i gde se, dakle, nacionalisti i teroristi i ovi što u srcu snuju veliku Srbiju, što bi u prevodu značilo veliko zlo, jer u Srbinu, dakle, Srbin kao Srbenda, kao svetosavac, kao patriota, u njemu ne prebiva nikakvo dobro. U takvom srcu samo zlo, samo nasilje, nacionalizam, terorizam, borba za teritorije, gazi se preko živih da se dođe do vlasti.